La population également est en train de saluer le président de la République qui est revenu du port de Kinkole, nous l'avions dit, où il est allé se rendre compte des réalités qui prévalent sur le terrain. Il regagne la tribune, il va certainement s'installer, il salue la population. Voilà, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ovationné par ce public qui a fait le déplacement. Un public nombreux, Marie-Claire Kaboukou. Merci Blaise Boko qui a battu les Chibakuna Abdel Bons Balonji Bachongo Ambi Shabalala. Tujibikala tunu jadikila ni tunu ambila bwase Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mumana kayaka jumwenena Bons bibikala bamwenze la molo Apollo kujibalo bibanishipa bwachisabu nunku cha Kinkole ye wapinga nyini ujumwikala bamwela moyo wadisanka kujumbombu ni bishukule bya bantu badibikala mwabe ununku bwalbwase mwaba ununku ujumwikala mo ule bene bisumbu bya chiji bantu bashile shilangana bana baluma bakaje badibikala bima na mwabe bwa kusagidila mfumu wabo ni yeye ujumwikala ubapepa byanza ni bonsu badibikala ba mwimbila bonsu badibikala bamwela moyo wadisanka Barakikole hoye dobunka yabu bajishaji kila bwase mfumu wajitunga jetu Felix Tshisekedi ujumwikala mwabe nye ya wakula ujumwikala wela bana bakinkole bonsu bajibikala mwabe ununku olukakie yeyo akomeli bino na kati ya Kinkole bobeta maboko makasi mingi bajibikala bwa kuji bwa protocole d'etat ujumwikala ubambila bwa yewana fachi beton président na biso alokumu anyati lelo mabele ya Kinkole ayaki kotala makambo ya bapêcheur pe asilisa yango alobi akozonga boye te esengeli apesa bino ata mbote ya pamba bana Kinkole oye oye nakosenga na tata mokonzi aya kozoma maloba po ete apesa bana ntsele bana Kinkole mbote. Excellence, Monsieur le Président de la République, les protocoles vous invitent à prendre la parole. Je suis le premier protocole du Président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mana kwikala mujuka bamana kwikala bamupesha mei kuje protocole d'etat boye kwa kula ikumpala kwa mbombo ni bishukula bya bena ko balibikala bafika mwabeu nye ya wanga chichuba bana Kinkole mbote na bino Kinkole oye bana changu oye nazane sengo mingi Nayoki bana Kinkole mbote na bino Kinkole oye. Voilà. Toyokana. Nayoki kosenga na bino. Papa bourgmestre azawat. Oyoki yo moko ndenge peuple boyo. C'est que au sale la peuple te. Oyebi biso tolingaka eloko babengi le peuple d'abord. Yo ozali ko sala ozota makamba peuple te. Voilà résultat yango wana. Kinkole oye. Bon, Toyokana malamu bana Kinkole nayaki pona koyoka makambo oyo etali kolia ya bana mboka Kongo. Kolia ya bana mboka eza na maboko na bino bandeko na biso ba pêcheur.
tozali kobebisa mbongo ebele des centaines de millions de dollars na économie na biso pona kosomba bambisi esika mosusu alors que tozali na mbisi ebele awa na mboka na biso. Ba million wana tokosala manso po ete au lieu ekendaka kosomba esala bomengo ya bamboka misusu ebanda kosomba mbisi na biso awo esala bomengo ya bana mboka. Yango wana makambo na yaki kotala lelo tosololi na bandeko na biso ba pêcheur batangisi ngai penza kelasi ya mosala oyo bazali kosala. Nazali na esengo monene lelo po ete nayebi ke nazwi moko ya fongola oyo ekozwa solution ya bapasi ya bana Congo. Likambo etali kolia. Boyebi ke objectif nga na yaki nango na bokonzi ezali ya kobongisa ba condition de vie ya ba Congolais. Na kati ya ba condition de vie wana tozali na kolia, tozali na kotanga, tozali na ba soins de santé bokolongono ya nzoto pe tozali na likambo etali kimia to sécurité to paix. Yango ba objectif nazali kolandela na likambo etali kotanga ya bana to lancer likambo ya gratuité to yebi kezali na nu chantier esilité mosala ezali na likambo etali ya ba soins de santé to bokolongono ya nzoto tozali kolanda likambo yo ya assurance maladie, assurance universelle, c'est-à-dire bana nyonso ya Congo bakoka kokende na l'hôpitalo soki bazali kobela. Na likambo etali bien-être quotidien à ba Congolais, c'est-à-dire kolia na bango, logement kolala na bango, tozali nde kolandela yango, yango bomoni ngai na ye awa pona kozwa fongola ya solution wana. Na koki koyebisa bino te fongola na zwi yango lelo. Na comprendre makambo ebele. Likambo etali poule malebo kolongwa Kintsuka, kolekana Gombe, kolekana Kingabwa, Kinkole Malukuti, komatati na Yumbi, solution ekozwama. Toyoki maemanso bandeko na biso ba pêcheur balobi na lobaki na bino que awa union sacrée et salemi qui salume banda gouvernement o ezali koya o tobengi gouvernement ya ba guerrier bazali koya kosala guerre contre pasi ya mwana Congo. Makambo manso na tangeli bino wana ekozala ba chantier ya gouvernement wana. Toko bunda pona kobongisa nanu ezaleli ya Congolais e fandeli ya Congolais po ete tokoka kotala sikoyo ndenge nini tokosala po totonga mboka na biso. Po soki Congolais aza na nzala, Congolais aza na insécurité, Congolais aza maladi, Congolais azotanga te, moyen pe totonga Congo ekozala te. Voilà pourquoi objectif nabiso, devise nabiso ezaka le peuple d'abord. To bongisana nu peuple, bongo total ndenge nini tokotonga Congo. Alors pona kosukisa pona za susu na masolo misusu esika mususu na lingina loba na bino boye poto tonga mboka na biso esengeli toza na bomoko bisika nyonso na koleka na Congo na kolemba koloba yango te biso bana Congo esengeli toza la lisanga moko na bolingo kati na biso
kotala likambo babengi tribu province ezali malamu te. Biso banso tozali na mama moko kombo na yango Congo. Biso banso soki Congo eza na pasi tokoyoka pasi. Muto oyo akozala na esengo tango Congo ezoyoka pasi akozala te. Yango wana esengeli topesa na loboko tosimbana totala ndenge tokoki kokende liboso mpo na mboka na biso. Ngai nazali wana mpo na kolakisa bino nzela, bino bozali wana mpo na kosunga ngai, bosimba ngai, tokoka kokende longo. Voilà bana mboka, maloba moke nazalaki nango ya koyebisa bino. Sika nazali kotombela bino bovandi malamu, pe nkolo nzambe abatela bino ti tokoya sukomonana. Nakoya kala mingi te pona tala ba decision oyo tozwi oyo lelo ndenge nini bazali kokende na yango. Boti kala malamu, nkolo abatela bino. Bana bamwena kongo bonsu bwase bana bamwena kongo bikala mubobo mwa bionso bi mukachu mwankashi mukachu mwajela mbila kuje bena kongo bajibikala basangila mwabeu ni bobo mbaji kubanga ni chindungu chikola bwa kwamba se longola burkumestre longola burkumestre Felix Tshisekedi wajaji kijibantu bwase njini mana kumvwa bino jibikala bakula kaji njishinga bwase jika juba janjambuka lenga bumu jilelu bapa ba lobi bamishiva bangambila ntatu ngape chinsevi eyinonku ijimikala ni chabwa kumananzala bumuji buluishi anyi mvita yanyi ijimikala bwase mwana wa mwena kongo aja ukuta mwaba onsu jumikala munda majitunga ja kongo ajala manikala mujitalala gouvernement wa inyo sacré anyi gouvernement eunonku wa balu bamvita uju mwikala ni chabwa kutekibwa gouvernement uju mana kuikala mupeta nsepi ya mapangajisha mashila shilangana wakumana mshindukai wakulisha nzala kulisha masama ni kulisha kabije jilonga bwalu bwase bintu bisatu ebi kibijibiteka nsombeji mwakana wa mwena kongo bwa mwena kongo amwana mshindukai wa ye ya kusomba ibiaka na mundo majitunga jeni paji mwena kongo ye mwikala usama ye mwikala nizala kakumana mwakwenze mjumu uju mwikala ukengejibwa mwa kutukunuja jitunga ja mwena kongo jitu jinaji bikala tushinga bwatetu kutungunukanasha fumo jitunga jetu Felix Tshisekedi mana kuikala mwakula nunku uju mwikala wambane mjumu uju mfikila kunuku kinkola kawele mwaji kuikala mushikanasha njini chabakuya musita mku wabukabiji uju bikala banginjila bwa memkuya kenza mjumu uju mwikala kabiji anubwa ntungunukinji wa mwana wa mwene konki bwaluka ijiba nyonsu tujibikala tuakula ni tusanshi mionso bwa kwamba se le peuple d'abord ujumwikala mwa njiji tujibikala tushia hamwa ni gouvernement EU ujumwikala wansangili wa bonso anyi inyo sacré bwa se tumana mushindukai watetu kuibaka jitunga jetu jilengela jitunga jetu jimpa jitunga jabankambwa betu bamana kumukwa achila kujibalo biwa mishiva mianda yonsu ntatu yabu ijibikala bamana mbitu wa bishile shilangana bwa pul malebo mwina kwa mani kubangila kukinsuka to kuyetu ni kumayi indombe Kongo wetu ujumwikala ni maya bunyi kibwalukai ujumwikala wamba bwase bonsu balo bibamishiva bajibikala mu province nsapi ya kumananzala munga majitunga jetu hamuto watetu kuikala tuye kubabenda tuele mfalanga mihita fitaya bunyi ya ndola ya devise bwakule mishiva ijimana kuikala mifwa kajitetu bikale ni mishiva mayi mabwaluebu bwahechi janda muna jabu kufukuikala mianda ya bunyi ivu mwikala chiyi mwikala mumanyanasha kajikatataka njumanye bimpa bwase na hechi janda muna nzala ya mwana wa mwena kongo ijishika masama mwana wa mwena kongo ajishika jilonga ja mwana wa mwena kongo ujuji santure ni uju manye bimpa bwase njumwikala munda majitunga bata yishiba kuna ngapa tuibikala tokulapa mfumu wajitunga jetu Felix Tshisekedi uju mutangila musiti mukwabu mwabu ujumwikala tutu mtungunuka amu ne kujinu ambila kuchukolukolu nuvolonda ji Jo Marie Claire Kaboku Butumba Zambi pamwa ni Blaise Bokoki au mwikala muna wakwila ni Mami Mambweni unu ikala nchaba kulonda mchutu wa chajibechi musita eutu bikala tuya ni mfumu wajitu ngajet Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bako ya kumvisha kabiji bikala yini chaba kulonda kuluseka lutu bikala tuya
nye yao jumwikala kumpala kwa bantu kujimwikala kuyo usabugula mwana wa mwena kongu mwikala wenda ubelangana moyi mwikala wenda ufila meyi kumijumu yonsu ya byonsu bijibikala bamwambila bwali bwase Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uji ewu jumwikala habwihi ni peple wenda ni peple yonsu ujushinga bwa kumulabula kuchanza no jujinga bwa ye kwikala nye yao mfumu wa bantu nye yao mutungunuka nujibaji mwenene nuka yenu kubindi jimbi muje Felix Antoine population juwe lambila population ujumwikala umukwa chila myanda jimwikala nayi ni ye wa manyi kula ebimpo bwase njimumva byonsu binelekala ba tujiba tungunuka ni kuno ambila mwamba onsu jimwikala ufika tosa gilai bonteme yenu tungunuka ni kulonda chundo ndisha balala chundo ukoma kuna ndenge yanda mayele ya sezomba ye wana jansi Il me bat,